jatuh, kabel elektrik jatuh, putus, lepas tu kena blackout. Lama juga blackout. Lebih kurang 6 jam. Dari pukul 8 tu dari pukul 5 sampai pukul 10 atau pukul 11 lebih kurang. She was scared. And I was scared too. You were scared too. Yeah, we were both scared. Was the wind blowing hard, Sarah? Trees? Yes. Why were you scared? I You haven't seen such thing before? was scared of the wind and I was afraid that the tree would fall on our house. Then what? Kita rasa macam kita syukur lah kita dari negara yang sedemikian kan macam Malaysia. Kita tak ada lah keadaan cuaca yang seteruk begitu kan. So paling teruk pun kita kena tsunami, itu je. Itu bukannya banyak pun. Selamat. Ada terasa juga lah bila betul tingkap bergetar-gegar kan. Rasa jauh sikit lah daripada tingkap kan, takut sikit kan. Tapi ada okey lah sebab rumah saya still ada elektrik semua. Selagi ada elektrik saya still lega. Kalau tak ada elektrik saya lagi panik sikit lah. Sebab tak tahu macam mana nak masak semua. List makanan still ada.